Bagesho bjalo ka mehla re le ba sehlopha sa ditaba tša leleme la Sepedi re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT. Re thoma pele ka dihlogo tša madireng a letšatši. I find no substantial and compelling reasons why I should which would permit me to deviate from the prescribed sentences. Mr. Ackerman, you are sentenced to 12 life sentences. Sekatawana sa bana Ackerman o ahloletšwe bophelo ka moka kgolegong makga a lesomepedi. If it's going to be our last day that we are going to be seen at the university, so be it. Go ferwa ga mopresidente wa lekgotla la baithuti ka TUT go tlogetše baithuti ba le kgakanegong. Batho besho thobela ke lesolela madireng a letšatši ga mmogo le mošomi mmogo Triforce Ntswelengwe. Moswariwa le sekatawana sa bana Ackerman o ahlotšwe makga a lesomepedi bophelo bja gagwe ka moka kgolegong ke kgorotsheko kgolo ya Johannesburg. Dikotlo tše lesomepedi tša bophelo ka moka di tla sepela ka nako e tee. O bonwe molato ka ditatofatšo tša go feta makgološupa tšeo di akaretšago go hwetšwa a na le diswantšho tša mapona a bana go gweba ka batho le go hlohleletša bana go dira dilo tša phaku, maiteko a go bolaya, tlaišo ya bana le go dirišwa gampe ga bana ka tša thobalano. Metsotso pele ga kahlolo ya gagwe Ackerman o ntšhitše sa mafahleng a gagwe. Morago ile a fiwa kotlo e thatana. Ge a fana ka kahlolo moahlodi o mo hlalositše bjalo ka motho yo a na le go pelo ye mpe. You expose them to be abused by other men and to the HIV virus. You are by no means a humanitarian or caring person. In fact, you are plainly an evil man. 14. I find no substantial and compelling reasons why I should which would permit me to deviate from the prescribed sentences. Mr. Ackerman, you are sentenced to 12 life sentences. Ackerman yo a ile go a emiša letsogo ka kgorotsheko nakong ya go alelwa kahlolo o laeditše gore o nyaka go dira boipobolo mabapi le kahlolo ya lehono. Le ka morago ga bohlatse bjo bo laeditšwego ka kgorotsheko kgahlano naye o sa ikeme ka la gore ga a ipone molato. When you're a nudist, a legal nudist of children, is there even such a thing? Legal nudist page of children, is there such a thing? Well, you go on that website and ask them, why is it there? Go bega ge sekatawana se be se sepediša kgwebo ya go tlaiša bana ka tša thobalano yeo a bego a e utile bjalo ka kgwebo ya go itšhidulla mmele. Mo ba beng ba bareki ba gagwe e bego ile bao ba swerego maemo a godimo go bala le moemedi wa semola wa kgorotsheko ya godimo Paul Kennedy yo a ile go a epolaya. NPA le ge go le bjalo e re ya go ganetšana le boipiletšo bja Ackerman. We are not surprised by his actions and the frivolous motion that he wants to bring before court. This is a man who came to court and has shown no remorse for his evil deeds. Balwela ditokelo tša bong ba amogetše kahlolo ye. We are very happy with the justice meted out today, and we feel the sentence really fits the crime. But we are even more happy that this sentence is for violations against boys, which is very rare. Normally, it's the girls who report. The boys are always reluctant to report. Le ge go le bjalo ba re ntwa ga se a fela. Ba nyaka bao ba šomilego le Ackerman gore le bona ba latele. Kgorotsheko e hlathile gape Ackerman bjalo ka motho yo kotsi go ka ba gausu le bana. O tla tšwella pele ga kgorotsheko ka Nofemere le nyaga. Go sa le bjalo balapala mosetsana wa mengwaga e lesomeseswai yo a ilego a katwa ke nka dingala ka Warrenton Northern Cape ba re ba imologile morago ka tlholo ya gagwe. Jerry Mabunza o pharwa ka melato e meraro ya go kata ka ngwaga wa 2021 wa tlholetše mengwaga e lesomekgolegong makga a mararo. Mosetsana yo o katilwe ga raro ke mogalabi wa mengwaga e masomešupa seswai a sana le mengwaga e lesometshela. Ka nako yeo Mabunza e ba dula ga mosetsana yo ge a be a ruta mmago go ba nka dingala. Go thata ka gone se se diragetseng ke ka ntata ya gore nna ke ne ke na le pitšo. Ha ke na le pitšo yana go tsho gore dilo tseno tse ka be di sa diragala ha ene se ka ntata ya pitšo yaka. Ne ke ikutla kare nka tsaya se e leng gore ngwana ka o ya trušone ke se be mo godimo ga ka ena a ne le bophelo ba gagwe. Mmago motswa setlhabelo wa go katwa o re lebadi leo le filego ngwana wa gagwe le ka se fole. Go bona re tlo go sheba se ena se dirileng mo gare ga rona. O re tlogetse mo ileng goreng re santse re tsamaya thingaka
ke di-social worker mo ke di-psychologist ke gore ke tšhelete go ya ko dingakeng tseno tse go leka gore bankanya ka mogare ga dikelelo tsa rona le maikutlo a rona. Mosetsana yo ga bjalo o college-eng gomme tatago o dumela gore gannyane le gannyane morwedi wa gago o tla fola. Nkana ka re thabile re fumane karabo justice diragetse so le maditse family ya go le di-stepile ntho tse ngata mantlamele be re le hole go feta mo re le mo teng. Ba lapa ba re ba gomotswa ke gore morwedi wa bona ga a sa tlo bona modira mašula o bophelong bja gagwe. Bjale ka mehla re le khopetse sa mafahleng a lena morago ga gore sekatawana sa bana Gerard Ackerman a hlolelwe bophelo ka moka kgolegong makga a 12 gomme maikutlo a lena ka ga kotlo ye ke ya nna ke re 12 life sentence e tshwana fela le 1 life sentence because o ile go tswa after 25 years a itshwere gabotse so ha ke bone le sengwe se re ka itumellang tsona mare le ga le puso e berekile ka go atlholela monna o 12 life sentence kotlo yewe e filwe go monno we tšatši la lehono e tloge mo swanetše motho wa go swana kana le yena ga a nyakagale mo setšhabeng se re phelago mo go sona ga ya dule kgolegong bophelo ka mokana ga jona e tla ba thuto go ba bangwe ba e le gore ba nagana o ka re go tlaiša basadi ka mokgwa wa go ba phaya thetho ke selo se se botse kopela kgoro ya toka matsogo ge e file mogala jo mengwaga mentšintši se kwentšha gore sekatawana ga se sa tshwana go dula le batho rena mo Afrika Borwa ye ke mohlala o mmotse ga kudu e le nna ka tholo ye ke amoela ka matsogo a mabedi gore le ba bangwe ba ratang go dira bosula ba go tshwana le bona ba monna o wa sekatawane ba bona gore ne a o bona ke thabeng mme se le gore nna ga ke itumelele sone ke gore fa go te motho a tlholetse botshelo botlhe go kgolegelong ga go ntule sentle gonne re bone malobenyana molebo ga Christiane o na tlholetse botshelo botlhe go kgolegelong mo feleditswe a tswile moraga dingwaga di le 25 ka jalo nna ke ka itumela go ngwane go ka twa tlholetse 2000 years go tronkong re itse gore motho a ka se tlhole a le ba ko ntle go kgolegelong go letetšwe gore go bitswe hlatsi ye nngwe tshekong ya polao ya naletšana ya bafana Senzo Meiwa banna ba bahlano ba tshekong kgorong tsheko kgolo ya Pretoria ka ditatofatšo tša polao ya sebapadi seo sa kgwele ya maoto bahlankedi ba babedi ba sephodisa bao ba golegilego molatofatšwa wa boraro ngwageng wa 2015 ba file bohlatse peleng lephodisa leo le šomago lekaleng la bosenyi bjo bo rulagantšhitšwego Mandla Masondo ke lona le golegilego Mthobisi Mncube e le molatofatšwa wa boraro tshekong Masondo o boditše kgorotsheko gore o be a nyakišiša Mncube molatong o fapanego nakong ya ge a mo golega gomme a hwetša a swere sethunya seo se sego molaong le dikolo ka legaeng la gagwe ka Cleveland ka Johannesburg Masondo o gateletše nakong ya ge a gadikwa ke ramolao wa Mncube Charles Mnisi ka dipotšišo gore ba phurupuditše legae la Mncube ntle le lengwalo la tumelelo ya go phuruputša Ditaba di tswela pele go fegwa ga mopresidente wa lekgotla la baithuti ka Yunibesiting ya Technology ya Tshwane go tlogetše baithuti ba le kgakanegong ka ge ba palelwa ke go ntšha dillo tša bona se ke go ya le ka baithuti ba TUT bao ba tšweleditšego go se kgotsofatšwe ke sephetho sa yunibesithi sa go ganana le sephetho sa lekgotla la baithuti sa go thwala moaba ditirelo go dira ditefelo tša sekhwama sa thekgo ya baithuti ka mašeleng NSFAS legatong la setheo jaaka NSFAS le lefapha la thuto e kgolwane ba tsentse tirisong tsamaiso ya gore madi a go thusa baithuti a duelwe ke o mongwe ba e kaya e le tuelo ka tlhamalalo go baithuti le fa go le yalo baithuti ba ngongorega ba kaya gore motlamedi wa ditirelo o ba duediswa tlhwatlhwa ya tirelo e kwa godimo thata le gore ga se motlamedi wa matlole o letlilweng go ya ka molao. Why do you want to create a monopoly in terms of a new system that financial institutions that accredit such institutions, they don't know it?
Why would you do that? Whatever the man is standing up for is the very same voice that we are subjecting and we are also imposing even into the institution. If it's going to be our last day that we are going to be seen at the university, so be it, because we are standing up for a good cause. Setheo se sekegile mo presidente wa mokgatlho wa baithuti ka ntlha ya go nna kgatlhanong le go tsenngwa tirisong ga Isaka le go ngoka baithuti gore ba nne kgatlhanong le yona fa go santse go emetswe dipholo tsa dipatlisiso kgatlhanong nae. Masike a re o tlile go gwetlha go sekegiwa ga gagwe kwa dikgotlatshekelo. We want exemption from the process. Now I sleep peacefully at night. I've not committed any crime. I don't have any criminal record in the university. I've not committed any crime. I've not broken any infrastructure of the university that can identify me as a perpetrator that has always worked against the policies of the university, outside maybe a protest, which is a democratic right, by the way. Mo pegelong tona ya thuto e kgolwane a re Isaka e tla fokotsa ntlha ya gore bangwe ba ungwelwe go feta ba bangwe le matlole a dirisetswang baithuti ba seng gona. O ne gape a re Isaka ke motlamedi wa matlole o mo molaong ka ntlha ya fa e le semphato sa dibanka tse di nang le makwalo a maleba a tiriso ya matlole. Botsamaisi ba TUT bo ganne go tshwaela. Offense Timo, SABC News, Pretoria. Moetapele wa Democratic Alliance John Steenhuisen o kgothaleditše bontši bja mekgatlo ya dipolitiki go ela hloko pitšo ya go ipopa ngatana e tee go tloša ANC mmušong le go ganetša EFF maatla dikgethong tšeo di tlago. Ge a bolela pele ga mokgatlo ka ga kopano yeo e tlago ya Multi-Party National Convention, Steenhuisen o re go šoma mmogo e sa dutše e le kgetho e nnoši yeo e ka tšwetšago pele maano a go tloša ANC setulong seo a se hlalositšego bjalo ka mmušo wo o sa šomelego batho. Kopano yeo e tlago ya Multi-Party National Convention e tla akaretša DA le mekgatlo e mengwe e tshela ya dipolitiki bekeng ye. The one thing all of the leaders share is the knowledge that the multi-party pact is our best chance ever to defeat the ANC and keep the EFF out of power. It is a chance that we dare not miss. Any party that chooses pettiness over the people to undermine the pact will be judged harshly in the light of history. Now is the time for us all to stand together and to rise to the occasion like never before. This coming week, we must together ensure a successful convention that sends the mission on its way to removing the ANC from power and inaugurating a new multi-party government in 2024. Tlhaelelo ya metse e sa le tlhotlho e kgolo le tlhobaboroko go ditšhaba tše dintši ka Limpopo. Badudi ba motsana wa ga Seroka seleteng sa ga Sekhukhune ga bana metse a go nwa a go hlweka go tloga dikgwedi tše tshela tše fetilego gomme ba ga moeding wa kgausi le noka yeo e omilego. Go sa le bjalo badudi ba bangwe ba ga Sekororo seleteng sa Mopane ba be ba sena metse mengwaga ya go feta e 10 ba re ba ga metse sedibeng go iphediša. Badudi ba motseng wa ga Sekororo ba re ke tekano ya go feta mengwaga ye 10 ba itemogela tlhaelelo ya metse. Metse yeo ya megilego e akaretša Mabins, Makoloto, Starsing le Ntšwele motse magareng ga ye mengwe. Ba na le matamo a mabedi a metsi eupša a omile. Ba re kontraka ya go dira skontiri e sentše mathopo a metsi nakong ya go dira tsela gomme ga se a lokišwa ge e sale. The contractor ga tsela mo ne gona le di-pipe tše di fetang mo di gabaganyang mo gare ga tsela, so o ile a di kgaola. So ka moraga ga fetša ka tsela ge ba ga tsela a make sure ya gore di-pipe tšela wa di bušetša a di kopanya gore metsi a tšwele pele le go sepela. Masepala wa Selete wa Mopane o re ba lenaneong la projeke go parara ya metsi go rarolla bothata bjo go ya go ile. On an average we are getting around 30 million. But the entire project, in terms of the implementation readiness study, requires around 1.1 billion. Go sa le bjalo, badudi ba ga Seroka seleteng sa ga Sekhukhune le bona ba itemogela mathata a metsi. Ba nwa metsi go tšwa petsing yeo ye epilwego bogologolo ka nokeng yeo e pšhilego. Ba tšhogela gore ba ka swarwa ke malwetši ka ge ba enwa metsi a le diphoofolo. Se ke ka ge motšhini wa metsi wa Mmasepala o senyegile.
re hloka metse ka kudu mo ga seroka gona ka kwa gare ga molete re hwetša diphoofolo re a dintšha le mašila re a ntšha re a ga re ano ge o iphetolela masepala wa selete wa sekhukhune o re o ile go romela bora engineer ba bona motseng wa ga seroka go lokiša motšhini wa meetse mmoleledi wa masepala Maredi Kgetšepe o re o be o itemogela mathata a mohlagase gomme o palelwa ke go aba meetse na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC ga seroka. Beng dikgwebo ka masepaleng wa selegae wa Ditsobotla ka Lichtenburg Northwest ba re go se bušwe ga mohlagase ka lefelong la bona go amile dikgwebo tša bona ba bangwe ba re ba šomiša di-generator go sepetša dikgwebo se se tla ka ge transformer ile ya senyega dibeke tše 3 tša go feta ka morago ga gore pala ya mohlagase ewe go tloga ka nako yeo masepala o ile a fokotša kabo ya mohlagase ka tikologong yeo. Mopresidente Cyril Ramaphosa o re baetapele ba bahlano ba dinaga tša BRICS ba tla seka-seka kgato ya go oketša maloko dinaga nakong ya kopano ya bona ka Johannesburg bekeng yeo e tlago. Bontši bja dinaga bo laeditše kgahlego ya go ba karolo ya BRICS. As we speak now, close on to 20 or so other countries want to join BRICS. And they want us to admit them into the BRICS family. So at this summit, we are also going to be discussing the prospect of whether BRICS grows beyond the 5 countries or not. And many countries, some 20 or so, are lining up, standing at the door, and saying we see that BRICS as an important forum that focuses on development, focuses on progress. We want to join. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswalela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e theogile. Theko ya dirafša e fokotše ntle fela le ya Gauta. Tshwarelo ke papadi ya basadi e sego ya banna. Bagešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano gomme le ka kgathatema matlakaleng a Facebook, Twitter, YouTube, ešita le nomorong ya rena ya WhatsApp. Ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go SASA. Go latela kakanyo ya maemo a boso, Thobela ka Lebeseng ka Dimeng. a ka gona bo gaetse Dithabela re lebele kakanyo bo sebošegong bja lehono re lebetse fela dikgonagalo tša dipula ka diperesente tše 30 re lebetse ona go le ka kwa go la Eastern Cape go re go togela provinceng ya KwaZulu-Natal gona ka go la Durban e tla ba e tshola-tshola ka diperesente tše 30 le phuthola moya o tla tliša go moya wa go tonya ka dikilomitara tše 40 go tše 30 ka iri gome re lebela gape le tšešile go sasa dikgonagalo tša dipula tšeo di sa le gona ka diperesente tše 30 bogare ya province ya Western Cape le gona ka Eastern Cape e tla ba ya pešitše ka dikgodi mo mesong le dikarolo tše dingwe tša province ya Limpopo le gona ka Mpumalanga ka dikgonagalo tša dipula di sa le gona ka diperesente tše 30 wena lo ka kwa go la KwaZulu-Natal le photolo la moya tla ba le kitima le re togela dinago dimo tša province ya Mpumalanga le Limpopo go mere ba le dikgarata tša di-temperature tša rena le tša go sasa re betse re go bontšha go tla ba go ruthetše ka magareng ka Johannesburg, Pretoria ke tša 26 le gona ka Pietermaritzburg ke tša 26 ka province ya Limpopo go tla ruthela ga botse gona ka go la Polokwane ke tša 29 senyane fela go tla fiša ka tša 34 gona ka go la Mosina le dikarolo tša gona ka go la Tzaneen Bakersford le dikarolo tša gona ka go la Chinfest mo go bontšha go tla ba go ruthetše ka magareng mo go tla ba go apišitše le maru a makabaka
bana fa le lefale a rebela province ya Mpumalanga go bontšha go tla ba go fodile ka Emelo Carolina e fela go tla ruthela ka Lydenburg le gona Skukuza mo go bontšha go tla ba go fiša go tla hlaba letšatši ka Emalahlene le ka Sekunda mo di grata di le go 20 ka KwaZulu-Natal di kgonagalo tša dipula tšeo tla ba go di tshola ka diperesente tše 30 di theoša digrata tša ditemperature tša rena ka Vryheid ke tše 23 Ulundi le gona ka Richards Bay ke 22 ka moka province eo ka moka go bontšha go tla ba go fodile ka Eastern Cape go tla fola province eo ka moka East London le 16 Mthatha le Maletswai ke tše 10 mo province eo ka moka go bontšha go tla ba go fodile ka mesarasarane ya dipula ka diperesente tše 30 Western Cape re lebetše fela gore go tla ba go apešitše digodi dikarolo tša gona ka kwa Riversdale mo mesong le gona ka George mo re lebetše ka Cape Town ke tše 16 mo province eo ka moka go bontšha go tla ba go fodile ga magareng ka Northern Cape province eo ka moka go bontšha go tla ruthela ka Appington Kurumane le gona ka Kimberley mo go bontšha go tla ba go fola ka DR le ka Carnarvon ke tše 16 le tše 22 Freestata bontšha go tla ba go fodile ga magareng ka Velcom Sasolburg le gona ka Fixburg Bethlehem ke tše 22 le gona ka Sasolburg ke tše 23 a rebela ka province ya North West province eo ka moka go bontšha go tla ruthela ka Tosca le dikarolo tša gona ka Kogalataung province eo ka moka go bontšha go tla ba go fodile ga magareng re sa lebale le gona ka kwa Rustenburg tše 20 ke tšona tše kakanya bose go tšeong ya lehono go tša go nna setlolo sa babinatao ke re mmogo